Sam došao u Sremsku Mitrovicu da održimo tribinu sa građanima koji su ugroženi u nizu prava. Radi se o nekoliko socijalno ugroženih grupa. To su izbjegla i raseljena lica, borci, materijalno ugrožene porodice, lica sa invaliditetom, samohrani roditelji i tako dalje. Dosta građana me u prethodnom periodu zvalo, lično kontaktiralo, veoma su nezadovoljni što se njihovi brojni problemi ne rješavaju ili se veoma sporo rješavaju. Što se tiče izbjeglih i prognanih lica, ja se kao narodni poslanik zalažem, inzistiram da Vlada Republike Srbije konačno riješi stambeno pitanje svih protjeranih Srba koji su već 26 godina, neki 30 u statusu prognanika. Čak sam i predložio izmjene dopune zakona o izbjeglicama, da se Vlada obaveže i zakonski da riješi ključno pitanje integracije. To je pre svega pitanje stanovanja. Zatim tražim da Vlada pokrene suštinski dijalog sa zvaničnim Zagrebom i zvaničnim Sarajevom o rješavanju brojnih imovinskih i drugih problema protjeranih lica, ali i mnogih drugih oštećenih građana. Temelj toga dijaloga morao bi da bude važan međudržavni sporazum, to je Bečki sporazum o sukcesiji, koji garantuje prava svim građanima koji su imali na dan 31.12.1990. godine. Tu je zatim pitanje ratnih zločina, pitanje nestalih lica, pitanje hapšenja časnih srpskih boraca. Inzistiram da država osnuje kancelariju za pomoć osumnjičenim, optuženim i osuđenim Srbima za ratne zločine, da im pruži svu pravnu, finansijsku, stručnu pomoć, da se brane od sudski montiranih postupaka koje sprovodi pravosuđe u Zagrebu i Sarajevu. Zatim da država osnuje memorijalni centar srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije, koji bi se borio za istinu o stradanju našeg naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Zatim da naše tužilaštvo za ratne zločine konačno počne da radi svoj posao. U prethodnih skoro 18 godina naše tužilaštvo je podiglo 90% optužnica protiv Srba. Ja inzistiram da naše tužilaštvo konačno počne da pokreće istrage, da podiže optužnice protiv svih pripadnika hrvatskih, muslimanskih, albanskih, vojnih, paravojnih formacija koji su činili brutalne zločine nad našim narodom. Druga važna kategorija u Srbiji jeste boračka populacija. Ja sam lično glasao protiv zakona o pravima boraca februara prošle godine, zato što je on diskriminatorski prije svega prema krajiškim borcima. Podnio sam prije 20 dana zakon o izmenama, dopunama zakona o pravima boraca i tražim da država prihvati moj predlog zakona i da se svim krajiškim borcima prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. To su ljudi koji se časno, hrabro i pošteno borili za svoj narod i državu i ne zaslužuju da im se šalje poruka da su tobože vodili privatan rat. Također, ima dosta problema s kojima se suočavaju ostale socijalno ugrožene grupe. Imam kontakte, zvali su me građani iz kategorije samohranih roditelja, materijalno ugroženih porodica, osoba sa invaliditetom. Ima dosta pritužbi na rad Centra za socijalni rad. Želim da saslušam sve te primjedbe, kritike i da poslije ove tribine vidim kao narodni poslanik šta možemo da učinimo, da uputimo zvanične dopise i lokalnim institucijama i pokrajinskim institucijama, ali i također institucijama na državnom nivou, pre svega nadležno ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dakle, vidjet ćemo na ovoj tribini koji su sve problemi i posle ove tribine nastojeću, kao što sam rekao, da pokrenem rješavanje tih brojnih problema.